Subscribe Endim TV Eliogo Lirikuba Chesa Marieta Ngoro Kulicha Diovino Yagwachi Ninjo mo director o Central Zone na ando mo chairman ukiamo kama Tea Factory and Lianya Mwam Tea Factory. One gento da kwa nerenek. Election singo chere P4. Chitali kemeronge tatu mutinyo gatana limo. Yabeira announced. Gento da batei mu abarimi. Mo baba ngai ni kabisa. Omo director tali omuntu ndi bwesi ogocho tali ndi bwesi munga bono tora pharmacy tubwate kiamo kama na Lianya Mwamu etora abantu 23,000 farmers na ande tali boss bara kuruva ekoba aba director igo ogochora omuntu uyu ogochora mungo mu director na abwate adequate knowledge yokorenda aba management ye factory erosi chibesa for farmers na abwate adequate na chete school na abwate experience akorende factory ekine gento gya kabiri egento gya gatatu omuntu oyina kiamanyikanite community no muntu oromo korofi kiamo kama na Lianya Mwamu tetageti bakora kiamo kama na Lianya Mwamu yetagete abantu baro honest abantu bachite school bakorenda management barosi chibesa igo farmers baito abalimi baito igango ba advise keremo kogenda ntogende chikura mo baba ngai na ando muntu ukworo kiringa no mokora ale kurulitangani talinga ngo chiko baru muyabono Subscribe Endim TV Eliogo Lirikuba.